Sesihloko sami sawuthi kuphila ngelifi. Lokho ukuthi lifi loNkulunkulu, uJesu Kristu. Bese uthi ngiyakuphila ngaJesu Kristu. Ngoba leli lakhe uNkulunkulu liJesu Kristu. Lithi lithi lenkosi lidla uNkulunkulu likhaliphathisa ngo-14 kwenza inkemba. Ihlaba lehlukanisa inyama nemphefumulo bese liyashulela ifiso nezinto zenhliziyo yethu. Amen bazalwane. Leli uNkulunkulu eluJesu Kristu wadala ngalo leli zulu nemhlaba. Umhlaba nezulu wadala uNkulunkulu ngaleli. Haleluya. Leli leli bazalwane lisigezo liyakugeza leli leli. Ukuhadalana naNkulunkulu kuphila impilo lwengcwele uKristu angileli. Hayi lomunye. Haleluya. Nemhlaba wakho lemhlaba ungasekela kwendlela ekhona. Ngiyakhuluma ngaleli ndlela uJesu Kristu. Amen bazalwane. Amavesi lekakhuluma ngawo livesi esayelekile ukhuluma ukuthi ayilesikhulu bayalathi bonke nani niyalathi. UGenesis 1 verse 1 bakuza ke Genesis 1 verse 1 siya ku verse 5. Sesiyeka lapho seniya ku Isabelelo Psalms 119 bese kuba verse 1 ke bese sihlala phansi mfowethu. Genesis 1 verse 1 ya verse 5 bese ngikuzela na verse na Isabelelo 119 na verse 1. Sabana sobele verse la Genesis 1 verse 1. Sade kula kumacho umshafa kwa mililo ni yani biasa de kuma ngale verse ni yakuzela. Ukukhala nini kunokuba wadala umhlaba olishane elelakho umnyama kakumbone manje ngejula kwakho moya waNkulunkulu abeka imvula amabala uNkulunkulu wathi akube khona kukhanya kwakhona kukhanya uNkulunkulu wabona ukuthi kukhanya kuhle uNkulunkulu wehlukanisa kukhanya nokunyama uNkulunkulu wabetha kukhanya wathi yimini umnyama wabetha wathi busuku kwafa kwabalanga ezana. Haleluya. Lana sola ukuthi uNkulunkulu wadala umhlaba. Umhlaba wawulishani lingenalutho ekuqaleni. Kwakunemanda amandla umnyama. Haleluya. Kwakuhakuzula uNkulunkulu moya wakhe umhlaba. Umhlaba ulishani ubheleze umnyama. Wasokudala kukhanya ubumnyama wakwetha kukhanya wathi kukhanya akube yini bumnyama kube busuku. Lokho mnyama ngiko bese kuvalele umuntu okusivalele ukuthi singakhosi singamathanisi naNkulunkulu lokho bumnyama. Ngiko lenkulakho lokho mnyama lokho ngiko lobumnyama lobusuku ngiko lokuthi umuntu ukuthi angadasi naNkulunkulu. Ngoba uma ude uJesu Kristu ungamukeli usebumnyameni lokho mnyama ladala ngabo kuNkulunkulu. Haleluya. Bonke abalethe uNkulunkulu basebumnyameni. Haleluya. Ngiko maqhubeka uGenesis 1:36 uthi uNkulunkulu asakhe umuntu asifude abe njengathi. Lokho ukuthi wonke umuntu asamaphile uNkulunkulu amdalile unemoya waNkulunkulu. Yebo umuntu ngalokho nguye bakhe soyakhwesha lapho umoya waNkulunkulu. Sonke sibafanele sifanele kaNkulunkulu. Sonke sifanele uNkulunkulu. Haleluya. Moya waNkulunkulu ukhona kithi sonke. Haleluya. Lezi umuntu ukethela yena uzabe bese uNkulunkulu. Leli vile kaNkulunkulu liyasisusa ebumnyameni. Liseka kusifundana naNkulunkulu. Uma ukhethe uNkulunkulu ukhethele lithi sonke liyasibheza liyasisusa ebumnyameni. Sibeka ukuthi sibe belayini yaNkulunkulu.
Haleluya. Amen bazalwane. Ngicela umkhuzelo lo-119 ngeke la ubuya futhi ucela uye ku-119. Kuphela kwamafu akho kuvela kukhanya, kulenze ukuhlakanipha kubantu. Haleluya. Uma sewumukele leli philisi elinguJesu Kristu, kawukhoza kahle lokuthi wena wadalwa nguNkulunkulu. Kude lokunye wakudala ufanele ukudumisa lo Nkulunkulu ngoba wadala uNkulunkulu. Uyawazi ukuthi kude lokunye lokusemhlabeni lokungaba khona lokungakudala wena nguleli uNkulunkulu elikudalile wena. Uyawukhoza kahle ngoba kuthi leli liveta kukhanya liyevula. Haleluya. Kuthi wena udalwe uNkulunkulu, udalwe leli nempilo yakho ila iphethwe leli wena ukhontrola lo Nkulunkulu. Haleluya. Ufanele umphefumulo wakho ufuna uwondle ngaleli njengoba sathi ukuthi umtimba siwondla ngokudla, kanjalo-ke inyama siwondla ngokudla, kanjalo-ke nemoya wethu umphefumulo wethu funa simondle ngalo uJesu Kristu lo ngilindi. Haleluya. Siphiliswa kuleli, sihamba nje kuleli. Haleluya. Ngoba uthi lenkosi ekuqaleni uNkulunkulu abekhona mafuthi incwadi yaJohn 1:1. Ekuqaleni bekakhona abeNkulunkulu abeNkulunkulu. Kusho ukuthi ufanele ubuswa nguleli wena ukuthi uJesu Kristu ubeke inkosi abe inkosi esiziswa. Ngoba isuke ekuqaleni leli lalivele likhona leli uJesu Kristu. Ngoba leli nguJesu Kristu. Amen bazalwane. Uthi ke Jesu umuntu ngeke akhone ukuphila isinkwa sodwa. Kepha uthi uyawukhona ukuphila nangemali. Ngiyathandwa kumlonyeni waNkulunkulu. Lokho ukuthi nguJesu Kristu ngilama ngileli uyawukhona ukuphila ngalo. Haleluya. Haleluya bazalwane. Amen. Leli Jesu Kristu bazalwane liphilile bazalwane. Amen. Umuntu udinga leli njengoba umntwana kaNkulunkulu. Bonke laba bemukela lesiyona bonke laba bemukela babaphe amandla ukuthi abantwana kaNkulunkulu. Haleluya. Uthi bonke laba bemukela babaphe amandla ukuthi abantwana kaNkulunkulu. Lokho ukuthi uma sewumemukela sophila ngaleli wena sowune-authority esekhaya ezulwini. Haleluya. Futhi wena sowungumntwana wasekhaya ezulwini, sowunemalungelo wasekhaya ezulwini ngoba wena sowuphila ngaleli uNkulunkulu, leli Jesu Kristu. Sowunesabelo nawe ekhaya ezulwini lapho usiphokophela kuya khona uma sowumemukele lo Nkulunkulu. Haleluya. Amen bazalwane. Haleluya. Leli uNkulunkulu liphilile linemandla. Uthi Jesu uthi uJoshua zidla le ncwadi yomthetho ayingasuka emlonyeni wakho, zidla ngaleli, zidla ngayo usuku nemini. Lokho zidla ngaleli, zidla ngayo usuku nemini. Ungakhweshi kuyo ngesekudla nangasenxele uzokulungela konke kuyokuhambela kahle wena. Kanjalo-ke bazalwane, uma leli uzidla ngalo usuku nemini, uhambe nalo-ke emsebenzini uyakuphi wena uhamba ngaleli, uhamba ngalo Jesu Kristu lokungilindi. Haleluya. Awukhweshi kuye, wakhwesha la kuye uyakhwesha naye. Buka phela uma ufunda incwadi yaMateyu, ufunda ngentatho yomthetho lebafuyi uma kutelwe Jesu. Kuthiwa siyabona umntwana labona inkanyezi lathi sahamba salazela inkanyezi yazongena esigodlweni kaHerodi. Lathi masifika kaHerodi siyanyamaza asisayiboni ngoba uHerodi naye inkosi bazalwane. Le nkanyezi uNkulunkulu akafuni ukuthi ukhonele omunye umuntu, phila ngaleli lo Jesu Kristu.
uma kuthiwa amathiyana Herod ngabe sekhanya siyakhutha abasayiboni alizathu sebala kaHerod naHerod ngenkosi kepha kuthiwa nabaphumako babe sebayaphuma yabe siyavela futhi iyabonakala ngoba le nkanyezi sibeke kusiyilandzele iyabukwa le nkanyezi inkulunkulu idoda ibukwa le nkanyezi iyabukwa bazalwane uyahamba ubuke le nkanyezi uma sewuphole indoda emhlaba indoda emhlaba lesinye besiyaphesha le nkanyezi enkulunkulu kepha waphinde wabuya ngoba uNkulunkulu we-second chance yamnika ithuba lesibili uma sewubuyile lakuye haleluya ngifuna kusho ukuthi uma sewubuyile kuNkulunkulu sewuphumile kaHerod yakuthi uyibone le nkanyezi uhambe ngoba uNkulunkulu uyamnika ithuba lesibili uNkulunkulu we-second chance lo esimkhondayo lokuthi asiphile ngaleli elinguJesu Kristu haleluya uNkulunkulu we-second chance uNkulunkulu wesibili haleluya leli zwi linemandla bazalwane likhuluma ngayo bheka phela Jesu wayela ngihamba nabafundi bakhe uthi uyahamba nabafundi bakhe Jesu uhawela uzobuka emakhiwa soyale emakhiweni uthi yasuka emakhiwa kude ngesakhe Jesu wakhuluma live wasaba akungabi namuntu kusakhe ngesakhe kepha makazi ifuna ngizise bayabuya babuya ngakhona bafuthi nabantu bayafika khanda isikhathi sesomini wakhuluma leli Jesu Kristu Jesu wakhuluma leli nkulunkulu ukuthi akungabi kusaba khona lo dlalo kusasa wasitalekisa kanjalo-ke bazalwane nathi sibazalwane uma sesingemukela uJesu sawukhuluma leli Jesu Kristu sawukhuluma leli linemandla haleluya linemandla bazalwane lithi kanti uma usozelekilo ngeqiniso leliphendele kumkholwa uNkulunkulu leli zwi linemandla noma lithi lize Nkosi kube umuntu asebenza bayigule lokukhosekelwayo mawukhulume leli ulikholwa yiko lekusho leli asilikholweni sithi singalemukela bese siyakholwa sakusho ngoba ngayini leli haleluya phela yena uthi umvini lokungiwona ngofuna uBhedron kumele mina umvini lokungiyona yona uthi kuze sokhula kukhula ekumatini yena sinamathele uthi lesakha funa sinamathele la kulesipho lesigala kukhona kuthela kuthela nathi funa sinamathele kuye sokhona kukhipha lelivi haleluya lelivi liphilile lentazalwane njengoba mahebhera ukuthi likhalipha kwenza inkemba sidla ngokwesivili haleluya uthi yena unguye lelivi linguye la uyona mvini lona lisana eliyekhaya esivili kude lolinye kude lomunye ngaphandle kwaJesu Kristu lokungileli kude lomunye lelinye sango lithatha lisekhaya esivili ngaphandle kwaleli lelinkulu leliJesu Kristu haleluya ngiyo bazalwane ngethele isitoko ukuphila ngaleli haleluya ukuphila ngaleli kuphila kaJesu Kristu Jesu ulisango leliyekhaya esivili kude lelinye ligede leliyekhaya esivili lelivi liqinile linemandla lelikhuluma ngalo haleluya buka phela naGoliath uthi incwadi kaGoliath lokho siyayazi naDavide kwenzeka uthi Davide zakabusele lo umfanyana omncane umena lesixhwala uthi kuye sekabhekene naye uthi buka mina ngidana nelivi laNkulunkulu wena ukalinkela uthi nalelivi leJesu Kristu kuthiwa Goliath bayamhlola kuthiwa alengihomeli imithathu kepha wamketula wajika phansi ngoba uthi Davide walisemba lelivi elinguJesu Kristu elikhuluma ngayo lelivi lesende bese uyalikhuluma ude sikhona lesingene embi kwakhe ngikhali mawutakile lelivi likholwa ngokuphelele Davide wamketula Goliath wamjika phansi ngoba Davide yena wakhuluma lelivi wathi wena utangenkemba mina ngidla nalelivi laNkulunkulu
ngifuna ukuthi ukuthi kude sikhwaga lesingamelana nawe uma ulikholwa lelithi uthi ungakholwa bese uyasho ukuthi sise wena uNkulunkulu ezini lakho kude sikhale esikhosini emini siyawuphumelela noma ngabe uyiphi indaba sekhaya semsebenzini ukuphi emangweni bathi uma ukhuluma lelithi kude ukungeke kwenzeka bakaze basho abantu basezweni bathi nguwe lo wena yini kanti wena umthakatha ngalelithi leliNkulunkulu ukhani uma uliphethe ulikholwa haleluya futhi lelithi leli kulethembile ngithi ukuthi uma sifike empini elifana nalendlela ayijikile yabayaba lelithi leli lifike uma sithi umhlabathi lelithi leli uNkulunkulu usethembile thina bazalwane base-apostolic faith asibeni bomozi bakulesikhathi sithanda ukuphika abantwana baseGibhithe ngoba mozi kuthiwa waya kubizwa ukuthi ungozana ungumhali indodana yafaro wakhetha lodlala eshani abantwana baka-Israyeli kanjalo nathi simele khipha abantwana baka-Israyeli ngenyanga bazalwane kule emakhaya sihlala khona kule mafemelini ethu abasibona ukuthi siphethe noJesu Kristu khuluma lelithi sikhiphe abantwana ba-Israyeli ukuthi abantwana ba-Israyeli kube kule mafemelini ethu kule makhaya kube kule msebenzini wethu basibone lelithi siliphethe sihamba nalo nabantu basemangweni baze bahawukele bafise into eyishini uNkulunkulu kusethembisa ngoba babona ukuthi siphethe lelithi uNkulunkulu uthembekile ukuthi lelithi silikhulume abantu baseveli abangakholwa basibona ukuthi lelithi lakhe linemandla uNkulunkulu uthembekile haleluya amen bazalwane ngokusondela mhla ukuthi sasuka umnyaka ungathi sonke singalemukela lelithi singalemukela umuntu nalo asalemukele lelithi singalivulele phansi selemukele makafika Jesu makafika sambo mokuzingasambulo ukuthi beyamase inyanga ngoqobo haleluya uthi bheka mina ngasemnawo inyanga ngokhosa kokulawo evelithi lami ngawungena ngihlaleni evelithi lami evelolithi uma ubha uJesu Kristu angomuntu osengekhaya umngenisi lesikhathi sasuka lo mnyaka nje naloko kamumukeli kahle ungathi singamemukela ungayithintithe inhliziyo yakho makhuluma bathi Jesu onke lamalanga kumele ekhathe enhliziyweni kumele enhliziyweni sibheka ungasemnyakweni yakho uma uvalelile ungathi ungamemukela uhlale naye ahlale nawe adle nawe utakufundisa indlela kaNkulunkulu utakufundisa kuphila impilo lengcwele onke emalanga akusise kusithandaze ukuthi nakufundisa sithandaze uphila impilo lengcwele utakufundisa uma somfake ngekhathi esithweni uJesu Kristu lo ungilelithi ngoba uJesu Kristu ungilelithi haleluya amen bazalwane cishe ngoba bazalwane lenabo esithweni yami uNkulunkulu kakhulu empilweni yami namuhla futhi ngathi bazalwane sikhulu semukele uJesu Kristu lo ungilelithi siphile ngalo Jesu Kristu sihambe naye sasuka lomnyaka ngeke yena aze asiyekele usiliona lelithi lakhe uma silemukele lisigeze liyasigeza haleluya lisingasigeza bese selisilumbanisa nalo sesiyasondela ngoba selisigezile bese sivela esibhana sekude nokunye lokukhona esingakwethemba kungaba khona kube nemandla kube nani kepha-ke uma sesimukele lelithi lisasigeza sawubuka yena ebhana ngoba yena uyindoda yekubukwa uNkulunkulu onemona ongafuni ukubhitshwa ngabe sikhathi sombhida uyakhwesha yena kepha waphezulu wabuyela waphasayini wahamba naye uyaqhubeka uhamba ushitsho bazalwane ukuthi ngingayeki bathi mana bathi abangena kaHerodi betathi nalabelusi iyakhwesha ngoba bese bangene kulenye inkosi sengiHerodi semhlabeni
bakhwethu kepha-ke yathi nabaphinde babuya sebayahamba phinde bayibona ngoba sebakhwethile. uNkulunkulu uNkulunkulu we-second chance. Haleluya. Amen. uNkulunkulu we-second chance uyakunika ithuba futhi uqhubeke umkhozele. Haleluya. Sitshele lokho bazalwane uNkulunkulu la khulumeni nami. Ngifuna ukubuye ukukhuluma kulesikhulumo namuhla egameni likaJesu Kristu. Sitshele lokho lenginako ngegama likaJesu Kristu bawuphela inkosi ibusise. Amen. Lo mlayeto ulethelwe yi-Apostolic Faith Church Zombodze Media.